enti nipa wakwa na so ya she on the internet eye Kevin Kobedi Taylor after to kodi kokwa kwa fortem osuani okodi osuani we geze kokwa kwanya we pioneer okodi natem abeza mo gese de Avraham Ben Moshe abe clash with Kevin Taylor say masa Ghana nya wo dia matwi kokwa kwa fo na di no mo kasa mo mun kasa na jai jimi no Kevin jai jimi no aha Penyah block media mess say any dey mo obe like video no ada ma subscribe button na be keke notification account of latest updates na be chire wa dwan dia ma me comment section. Let's run so baswa. No watch video more for so enya bi ahwe. It Wedding is the biggest scam in the history of Ghana. Eye kokwa ya tum 225 ko na kwani bia dey say oh at least say 6,000 ko went to 6,000 5,000 there. Yes betimi aka. And now 4,000 there. Everything is possible. What I say? Hey, it could be possible. But eba you know. Ya tumu pole wo ha. And you know what ya tu 1.28 wa hide you no watch 128 Ghana cedis ana his excellency etume he nyame anim after so promise go for ni ato forcing promise for 6,060 million or to 1.28 ana kwakwa for mbufu ye I say ombufu ye no mo go come adwen na emu no ana Kevin Taylor kana nchire go kwakwa for ana osuani po edimu tintima be kana nchire mu na nsen etu kokko bom na omakofo ofu ibi da nwurem se efre osuani ofu ibi da nwurem yandiasie yebetwa kokko ka osenka metose kan brew na wotwa kokko di egu wia na onyonko kueni abefa wo yira kodi no abuofunu omakofa kusie bi da nwurem an kase kokko no ntiasie elo enam se na nka so kraye ne yetose kan brew na wotwa kokko ni na tugu uwia na wo wano na ayese boto na kopem ban Mojin says atete politics, Jimmy politics, no, and then the best is Ghana for Adjeni. No, this is what Ghanaians are looking at. And Obia na Avraham Ben Moshe abemubi. In fact, wabe clash with Kevin Kobedi Taylor abu bona dream part and time. Edi atreno. Abusia from Chiamo. Eya me kase efra de be the test of time. Ewi ase. Ye wadofo mienu na wo wi ase. Adofo mienu na wo wi ase. Ye wo bi opewasem. Ofumu a wonka na emom obi foforo ka wasem a obeba beko ama do a wododo wo no wo ye mistake ya wonka nkyerɛ wo na emom obi beka wo wasem wo mistake ho asem a na woni se nipa na akokon e de ama wo san krofo no me from fanfulness omo mpa wo yi ene wo obi odo wo a ofumu a obeka wo mfom so de akyerɛ wo obi nso ka wo mfom so akyerɛ wo a obetie de ye nokore no na waka kyerɛ say eye nokore Kevin Taylor mamenka nokore bi nkyerɛ so the act of war you appear strong when you are weak you appear weak when you are strong Kevin you were appearing strong ebra na mo opposition no to the patapa ni gidi Kevin mo papa wawie bra form why ebra bi nurse for eye se be ko demonstration nurse for kasafa allowance ho ena binding hyehye aba say obema loan instead say Kevin Taylor be nya abotre na wo be explain ya kire nurse for nurse for munya abotre alawane de enya ade e beboa mo na loan no beboa wo na aban e wo hyehye pa ma mo no obedidi nurse for nyina atem eno na nchen cocoa farmers mo show mo bo ema cocoa farmer bi ko yie video ema cocoa farmer ni bu ofu ampa ebia wanko school ebia nenim de ndu akire yes or you right say obek kire ne yawo ebia kwan ofa so na nya wode ye nyina nko tie de Kevin Taylor ka kire ye wi a ne ye hwe de cocoa farmer bi nso aka kire Kevin Taylor any NDC ni ono so ye cocoa farmer de waka kire Kevin Taylor to bo wate said the opposite who go MPP party no wo kono e ya hwe wachi wo ye mistake e de egu wachi me say NDC nia na adwene wo form ebedi atem na badwemba beti ase video am ye me nse ne kwase ya me nse na boa ye futuo na medema abrante no opegana yi a Kevin Taylor bra form wate na John Mahama nimpo obra ne ho ase ye ntie Kevin Taylor e ba sisia na nsen etu kokko bom na omakofo ofu ibi da nwurem se efre osue ofu ibi da nwurem yandiasie yebetwa kokko ka osenka metose kan brew na wotwa kokko di egu wia na onyonko kueni abefa wo yira kodi no abuofunu omakofa kusie bi da nwurem an kase kokko no ntiasie elo enam se na nka so kraye ne tose kan brew na wotwa kokko ni na tugu
Uya na wano na ayese boto na kopim ban. Mo just say politics, Jimmy politics no, and then the Ghana for Ageni. No. This is what Ghanaians are looking at. And Obia Nancy. Abusuasi wetie ye nua NDC no. Ebi so beka so onye NDC ni. Yes. Obi ka no krepe na wadane obi ofri the opposition party. Enye wo bi a wo kire na adwen gidigidi bia abra wo party wo power no tan wo. Oni papa wo complain no. Ono kire wo problem wa ko solve na stay in power. Eye simple. Ye nua be me bi so person educate Kevin Taylor. E wo de enti akoko farmers ebuofo no. Ye enti no. Na de bia de me kan say adwen na anya adwuma body de bre. Men ni atem jaw comment wase ho. Bye bye transport. Ye enti no. Kevin Taylor ye dopan ye pe wasem ba niam bi wona wo kan adwene nipa ho wate. Obi na ado ni cocoa for. Do you know how many years it takes a obenya cocoa for? Wo cocoa for ho. Masa jade ya wo ye no wate. O feel say den. Na wo ka chere say o fu obi akwa. Wo de bia politics na. Onipa na ka fat, nipa na ka chere say ye nyina ye to aba ma NDC o ye NDC for. Ba no kro ba aka menya ho say wo support we say wunya bi nti wo. Selfish. Wo stomach na odwen ho. Obi ado cocoa for so many years. Policy John Mahama we say one to the okay, I'm not against any party, but no kro na ye ka. Also betu mu adu 77 ta na ba we say awu to bi anka be hu say de ate me fero pa na me bu do pa ada na wo yes na wo didi na tab say ofu your dan nwura me say on na dua kokoo no munya bidi so woni mama me nka cho munya sa gimie ntam no na monwe o man ne ho de wo de obedi na adwene ho onwe no mo de wo kwase ya watuku wakukọ villages ni bi. This is very stupidity. Kwasi asembe no wako villages ni bi obi adokoko fo so hwenema de no sori onya aboa meka aboa wo ya aboa wate a wo bedi na temaye we say na no si we say muna fufa kwasi akọ mo asem akwa etu di obi achi ni de oya na nya wo nka muna mo so bone so no mo nyina e kire se mo de mo afuru na nam keke mo hu si we ya ni madura mo say mo mpe o man ni ye gina e jimi di obi atanse afiri fa say o papa ne na nka wunu ya bi na nka be hu di okom o mutimi do hwe de manu ya ne bi ayo mu di kwase udi bisa me yo kwase ama no ko wa who are you, who do you think you are? Kwase otumfo no nyina udi di o matam aboa uti kromu afense den kwase ya de obeye wa jimi wate aga jimi enu mo ko asafiri mo yafuru nko na mo dwene ho mo sole mo pretend te sam do okuani adode we eminim so udi nyansan be ka se oh mama wadawo ma yese we se because ka se be ko bi na aka che za aboa politics na ode Enje busia Kevin Taylor na ekoti na wakeka na adwene edidi yenu ya be ma na tem sebe di oti bia no ekoko farmer ono so contribute afi yenu ya be me bi oye NDC ni ono so e kire na adwene e de a kire Kevin Taylor ba yenu ya be ma no popo ne ni kakra chairman weni na opopo ne de en wuji free na emum no kore e na uka kire Kevin Taylor ye ntie no ne mbra sisia yes Kevin Taylor said Kevin Taylor said Kevin Taylor o lectures na abema wo cocoa price no akuyafo yate ni nyina na mame mugbo ebe we nkirew yete se odi kontompo se utwa kontompo ekodi obi awu na de a nsamanfo frɛ ma okodi adanse wa samando Kevin Taylor ene de waso afoforo so yese Ghana aye so cheap wo aban bi a obo wachi don udi judges atem kra ye yi ufrim nti une ha obi a nti se afoforo no wo de etua eye akuyafo wo de try en wo ha na Kevin Taylor me ni kan kirew akuyafo ye kan kirew se waso afoforo a ye de ni sika de wo be kokko kra na ya baji wo se waso afoforo na se wanhwe yie na akuyafo wo de yanim ebetwitwi fom na akuyafo ye bre ne yese aka na se wo de wano ebesi yeso wo be wo free yeso akuyafo ye de ni koto bia de woko na mum ye de yese kan we ebe kire wiem na de akire asase na de asama wa amayankopon ne asase a ye nam so yi na menyi se wo be fi wa bro kire aba betia Ghana asase so na wa ye yie wuni me kwan efa so ye do koko afoma koko ba na ya te koko okuani bedua koko adase atrini no asa to eye nro agu ase aye ho adwuma be 3-4 years 5 years asa no kuani beti koko a wate ono na mo business on for a long term investment
na hwe ka okuani bebo e wo cocoa fuo ho obetete ne nkwala bremu anyin na wate na ote a afena ote atuatua ne ka siko de kwhye na fuom afena ne nsa babeka na wo sori out na am lectures aka na say na cocoa buo no yetumu say na cocoa buo no ya politics na mo de shem politics ben ana officer akuafo ye nim yansa say de obedidi akuafo obedidi atem say adwen wo fom ye nim yansa inti so obi kan say ne me ne o ekọ Accra na so ochina na so ba o say takrade na meka inti takrade na me de wo kwa nipa kon no be hu so yo trofo na so ye no krodi ni Kevin Taylor yesrew akuafo ye pawchew pa se waso afofo aban bia ba na say aban no ebo wachi dom aban ne boaw ama ye say wotina mike nimpe na yetua ne bafu ye de ama na say wudi akuafo ye bransa na ye de team fifiri ansa na ye de moja na ye adwuma hweyie na akuafo ya ma wo so Kevin Taylor hweyie o sorry a wo ye analysis say free fertilizer akuafo ya wo Ghana ha nyina aban bi o ba ne woni hihia o de ema fertilizer NDC part 1 e ba ye o ma fertilizer free do do say na mo saka bi bo no de se minu akuani anya bi na se manya bi anya hwe okuani na ne saka ana aban bi aso aba o se o pese o ya na obi anya bi nti o cooperative e na o chema cooperatives bisa cooperatives ni se o de ma mo bo sen do do say mpo na etumi tu aye akuafo do do say na etumi tu aye now the free fertilizer and fertilizer say what the better da akuafo and how can say ye nim yansa adwuma na ye no what can say ye nim na ye wo hu aye akuafo do do say na etumi tu aye now the free fertilizer and fertilizer say what the better da akuafo and how can say ye nim yansa adwuma na ye no what can say ye nim na ye wo hu okay aban bi ba o che nuro free no cocoa board e sha say man nuro free enye ne nya wo kana ankasa e kire say wo Kevin Taylor mpo no kuayi mu wadwen wo fom Kevin Taylor me say wadwen e wo fom pa se wonnim kuayi ho nyansa wonnim kuayi ho adwen a akuafo ma yenwen ye ho na ne yese fata say akuafo yensa aka no ma yenka na yensa aka enkotena wa bro chire enkotena wa Mike anim say wo be defend ye di wasi number 5 who defend goals why na we defend no wo aban a wo ba ye wo kan kire obi se nipa kro na esisi akuafo MPP aban esisi akuafo na nado ewie akuafo ono kro watum hweba bi odi free akwakodu 3100 ansana moda da akuafo ma ye yi ni free so wo se ono ewie akuafo na so ewie akuafo na se wo waba wasi ni pi se wo esan kan wo to ne be 6000 esan kan wo to ne be 7000 inti se na nado to ne 3100 a kronobo owie akuafo na se wo waba na se wo betum na se wo de 128 Ghana cedis na wo say ka say 60% no mo de atum a how can say akuafo yenim twara na yenim kenkan wo bo real figure say 1,260,000 enne na se wo so wo ba betum na se utum 128 Ghana cedis wo de kwaka ne o dada no ho a na wo se oni akuafo ade ne yie tie mo MP Samson ahi oye me nua me na ka kasa ba ko Samson ahi tie ni okaye tie Samson ahi na se ma okaye yentie na yensa mra Kevin Taylor na kokobo amasa dwaso no bag ba kun bia ye 81 million ense kokobo bag ye 81 million na ban ko jisika no fra gbe ba na o chemu nan na o ma ba kun no abo tight office no family ensa eya don papa anya kro no what you say nti 81 million no anya kro no chemu mienu na ma kueni no fa na wo fa wo bota wo te office no 81 million no wo se kueni wo man 20 million na for 61 million aya san papa aya kro no nti awose na nado aban o ja sasisi no na ni mani ya no o san review kokobo no no be what promise Ghana for what promise akuafo say ebo na ye de to koko ne ebo na ye na wo ba ya wo say na dollar rate at say dollar rate say bisa say dollar no ko a wo kana asem no dollar no wokọ ayi a wokọ banks a unya bi na wokọ ye san ne say yemfa dollar no ntenchen kuafo ye ni dollar akuafo ni dollars ye di cedis inti say wo se watum 60% na man reflect e wo ye cedis mu because ye di cedis no ye calculate wo cedis mu a 4.15% na wo de tu mu
yɛnhwɛ track record sɛ da hɔ yɛnhwɛ track record sɛ da hɔ sɛ your friends say Avraham Ben Mahama obaye first one or two mu dodo say yɛnte na ma ne reflect e wɔ CDC mu because yɛ de CDC no yɛ calculate wɔ CDC mu a 4.15% ɛna wɔde tu mu yɛnhwɛ track record sɛ da hɔ yɛnhwɛ track record sɛ da hɔ sɛ your friends say Avraham Ben Mahama obaye first one or two mu dodo say into so obi aba aso abetu mu amana do 31,003,100 na wo ka kire Ghana for say oye kromfo say de yesi eton wo edwaman so nyesa na eso oton na say wo wada da kuafo nyina ma kuafo de omoro ahye omumu say oh ye toma na so ba kuafo ebedi yie no ntumi NC mansion obesi mansion na say ne wo ba na say wo beto no 3,228 Ghana cedis na wo be say wo kire yesen e say wo ye kromfo ya tayi unya nipa obeku no omo ti office omo bota omo da government cars mu a yedi omo edi akwani aba da bi omo ko na omo ba kora no omo fu ya free okuani kwa onamfom okuani ekọ na fom a onamfom obitumi etwa 4 kilometers asa na waduru na fu so ne no ba ye kro bedu odi beduru krom no enye easy obeso abre koko ne kro a oba beton ama wo yedi bi abre wo abrochi ho atena ho na wo dia be defend aban ne kwa no sa koko no osua ebre etwa be 5 kilometers ebitwa 10 kilometers asa na ba beduru 6 point ono kra no kuani kra de be ko ske no kra no so ekọ ne sen se wo se wadwen wo fom akuafo yadwen ni fom why se wo se wadwen eda fom a akuafo yadwen enna fom yadwen ni fom nti se wo se unya faso bia e wo so se koko no Ghana ban mu nya faso bia so a mo makwan na ye akuafo yenkoton yade e wa manone na yenji yesika ma yenkoton yade e wa manone na yenji yesika mo sori a akuafo nko a je se obi enya pen na se botai ekotena baabi a eche se okuani na ono odi ni sika ewura afuom odi ni sika eye long term investment odi ni sika eye adwuma oti mfifire na mo afa mo pen na mo ko wia okuani no na mo afa mo pen na mo ko wia okuani no na entrokro a wasan atwa pa ma wo se wo Kevin Taylor ye kan wase ma wo se entropa wo se jandam na MPP fo binom de se Ghana kuafo yina ye MPP fo Ghana kuafo se no mo tia esu se price na ye de atukokom no e wo fom no Ghana kuafo yina ye MPP fo e de wo se Ghana kuafo yina ye MPP fo nti okuani no se esisi na ono de oni ano o de bekasa na Kevin Taylor ye srew pa ye pa uchew na se wanhwe ye na se wo de afoforo eba akuafo Ghana kuafo de ba ye so a ye de asase we a ye dua ade wo so ye de be bodua a wo ba Ghana wo de wonan si Ghana asase so a asase no be chew enam se moye madwen se mo de nyansanyansa e be sei nkrofo a omo bre omo ho aye adwuma be sei omo e se mo bedi omo sika na mo de aye mo ho yie bisa se okuani wo abusua mu a bisa no fra abusua pan ni wo okrum na bisa no fra wuni bi oye okuani na bisa nse koko adwuma etesen koko adwuma ho asem etesen ntroba ko a watwa pa eye mo apa se wo se aban bi ba obeche e frɛ ne sen wudi sa aban ben Ghana aban ben e no ba ye obeche wudi side mo bedi o musika na mo de aye mo ho yie bisa se okuani wo abusua mu a bisa no fra abusua pan ni wo okrum na bisa no fra wuni bi oye okuani na bisa nse koko adwuma etesen koko adwuma ho asem etesen ntroba ko a watwa pa eye mo apa se wo se aban bi ba obeche e frɛ ne sen wudi sa aban ben Ghana aban ben e no ba ye obeche wudi side free wudi side aye di ehye nwura aban ben na beche ni free se wo hu anim a wo de tu abrochira defend Cocoa boy ne Ghana ban se wo hu anim a wo de tu no ho a wo de defend omo wo hu obra wo bo na se wabra bo na wo bo no Kevin Taylor se wa money na so wa so ahofra se wo de go fro Ghana akuafo so a ye de ni scared be kokot na be bodua ama hu se wiase no eda ho untumi mfa wiase no enye ne awopɛ bia ekɔ ne sen nti Kevin Taylor se wa so ahofra emfa emagege akuafo kra ma yani emre wo so emfa magege yen ema yani mre wo so enam se akuafo bre pa akuafo ebre nti se wo se wo ba beto ne 6,000 nenne wo ba beto ne 3,228 Yewura Mahama akuafo se still ye pa uche sambra biem
San bra biem pa na cocoa price no be review no na fa wo fro ka ho na nya sa pa akuafo oni ye ni ye kura hwe dodo a moko bisa abosia ye omo ne mo nim se wo anya anya hwe kura no 4000 na se enne o san abeka we a kire yen a na wo be defend na nka minim se obenya nyansa se bimpo aka kire akuafo se ebia o Ghana se ye wa ho kire bia Ghana ne ma munye nti ebia ye ne sei na kakra ebenya no ye de asiesi oman no na wo be gina ho e ma ye lecture se obi a ma free hwan na ma free with this side Ghana ha hwan e na ma free with this side hwan e na ma free with this side e wo Ghana ha mi bisa aban ben kire me aban kro ba ye obema e friend say adura ye de himura kire me aban kro ba ye obe che sa adura ibi on so aye otrofo a woti abroche no ho a wan hwe yankopon betua oka pa Kevin Taylor say wan hwe ya yankopon betua oka me ma fom na bi gina e na me ka sa kire wo nti wo Kevin Taylor nia ene mimi hu ye e na nia ba beka no san bra biom na be pa akuafo chew na nye politics se sa kokko ntumi se me kura na se obi kura e de ye politics a sa nipa no no onim ne ohwe na onim e ne ohwe na kire se modie na previously nia yenra friend se Mahama e de ne mpanfo previously no omo kae no na kire se politics no mo de ye nti se mo aba ene de ono de se wa ye bia ye se mayen kan wansem ye koka bia wo se politics ye koka bia wo se politics na nye politics na ye cheaper anka wo ti abrochire ho na editi scam wo se nye politics na ye so cheaper anka wo ti abrochire na wo kotna mic achi a na ya send scam wo wo baga na ha kura ye ni ba bia de wo fa wo didi judges atema na aja wo free nti wunim se akuafo so be didi atema ko free ye de ye mfa nkokoto ye wo kota wo nwuram ye be sama wo ama asase a yedua kokoo ne wo so ye be sama ama nsu a wo Ghana ha nyina abosoma wunim se akuafo so be didi atema ko free ye de ye mfa nkokoto ye wo kota wo nwuram ye be sama wo ama asase a yedua kokoo ne wo so ye be sama ama nsu a wo Ghana ha nyina abosoma wo Ghana ye be sama wo na de wa hye yankopon sa na yankopon so adi wasem na yankopon adi wasem ti wo Kevin Taylor na ye ka kire wo akuafo se yesu a jayema yesu Kevin Taylor mesan kan biem me se akuafo se na yesu a jayen ma yesu nti obi obenya video e bia no Kevin Taylor on fan send no se omra biem na we pa akuafo o mepa ye chew enam sa ban bia ni wa che free with this side e de ama yen aban bia ni wa ba che free with this side e de ama yen nti se wonim se akuafo sebe yenim yansa wa o kan asem no wo se enye kuani bia na o wa kurase me ye adwuma me san me kokwa fom na me san gina no enti Kevin Taylor ene ye ka kirew se waso afoforo a memfa emma yeso akuafo ye ni abre pa ni afuwe hwe ene kokwa kura na ye ni da so a kakra ye ho adwuma saa a ya bre a enim se ba benya bi no ke kokwa no hwe video na etwa gu ase no hwe kokwa no kura no ye se esan bre ne nketenkete na esan bre Ubet ma kyerɛ wadwen ama me. Ewo comment section. Aha yi Penyah Block Media. Akra.